Mayo pagkat panapon po kaya katamungan. Pigunaman tayo pong ing kapitong aldo, novena parangal, king kaya katamong patulunan, Santa Monica. Talakad tamo po at magkanta king dalita pamuklat. Santa Monica, ilapit mo kini Lumisara, pasalan kapanayan mi, balik kami na Kristi. O palsitan ni Santa Monica, iturugin ika'y kapusa, ipasalangin mo kesama, o inuwin Santa Monica. Panasan sa Agustin, hindi ang bukeng ang pinalak mo, kaya manukeng ang hiyana, inuwang maligos mo kitangan. O katulunan ni Santa Monica, nagugungin inunisala, pasalan kapanayan ni, balik namin ang Kristi. O palsitan ni Santa Monica, iturugin ika'y kapusan, ipanalangin mo kesama, o inuwing Santa Monica. Ikang pinausking Birhen Maria, manausap na nakikiramdam ka, tapos nawag kay Pinera, isip sasabihin na ba't ginawa ka na? O katulunan ni Santa Monica, ilapit mo kini Lumisara, pasalan kapanayan mi, balik namin ang Kristi. O palsitan ni Santa Monica, ituro mo kini kay kapusa, ipanalangin mo kesana, o inuwing Santa Monica. Ikang pintakasining Baleni, Balende si Comparatunan ni, kapayapa naman sa Magdori, ay karoon naman sa marami. O katulunan ni Santa Monica, nagugungin inunisara, pasalan kapanayan ni, balik namin ang Kristi. O palsitan ni Santa Monica, ituro mo kini kay kapusa, ipanalangin mo kesana, o inuwing Santa Monica. Ipanalangin mo kesana, o inuwing Santa Monica. Siklod tamo po. King lagyunin pampo ng anak po ng Diyos Espiritu Santo. O Diyos ko, sumaup ka po kako. Ligaya king iba at king anak at king Espiritu Santo. Pamanisi, itamongan po. Ginukong Heso Kristo, Diyos ning kayapan, ipaning pakalulo at ginuning sablang tula, ika pong sa salpantayanan ko king mabilog kong puso, ika pong paniligan ko at paninasan king sablang panganib at kalipitan ko.
At ika naman po ing palsintan ko, ketang hanggang agyo na ning pakakalulong lelangan mo. Antimo po akong esukat marapking kakamal-kamalan mong kaatasan. Ulining dakal kong kasalanan, ama ka sumami karing malamata mo. Makasakab ko po karing malabitis mo. Ani ko pong sisising manyawad pakalulo, ampong patawad king sabla kong kasalanan. Uling balo ko pong matalastas king ika po kapilanman. Eme isakwili ing pusong sisisi at magpakumbaba. At uling balo ko naman king ika po king pamamilatan ding santos, patawaran mo ding pakakalulong makasalanan, ae mga intuliran, ulining kelandang loob at kapalyuwasan. Antimoing pamagkalam mo kang Patricio at Agustin, aasawat anak ng Santa Monica, alang-alang king masapsap akayadwana na keka, at alang-alang naman king dakal alawang bibo na king ulira. Magdatila ka po, Jesus sa ginuko, pagkalam mo sa po kako, ing patawad king sabla kong kasalanan. Ayadwan ko keka, anti kaniting novena, king pamamilatana ning indo kong Santa Monica, pagsantungan ko. Ang pating sabla kong kabalatungan at kasalanan amilabas. King maragul a kababanlob, panyawad ko rang kung ang tawad kaya ka, at nga kung king sisasyan ko misan at makalilibo, ing pamikasala ko kaya ka, at tatanto kong matibe, ena miyuman may kasala, king kasaupan ning kaya kang malagrasya. Pagkala mo sa kako, ing pamagparating susuyo kaya ka, ang gaking kamatayan ko, ing pamikikasi ko kaya ka, at malmong grasya. Akal man dakang akit ampong nabangnan, kayan king ligaya, kaya bening Diyos itpat Espiritu, mangga king alananga, yenasa. Panalangin king Aldoldo kang Santa Monica, itamongan po. Maligayang patulunan ding indo, o Santa Monica ng asawa ng Patricio, at induning emunanong doktor, at ipaning Santa Iglesia San Agustin, ining mayumuming pamagdebosyon, darawon ko keka iting nobenaryo, ulining pamaninasami, king masikanan mong pamamilatan, arapaning ginutang Diyos, karing kalulong mabibingbing, ang pompenganak ameng awalglit, ulining kasalanan, abinarang kalulungkot ding pakakalulong indong masipit magnasa, king pangakabos ding anak da. O maligayang Santa, ampat ika po balo mong penibalan ing pibale-bale mo, at katubale pa king ekalaro mong pamanyapat king kabanalan, at ayamuyot mo naman ing sinta ng Patrisyong sadyang palpimwa, king ganakamo, kamong loob at kabibabatan. At i Agustin naman, apalakomya naman alob king lugod mo, pamanalangin, luwat, pamagpenitensya, iniyasat pigmulalande ding meto balayan, ing pibale-bale mo, ulining karatunan at pamiyaga-yagayo, at uli na naman ning masampat mong pamanaral, karing katubale mo. Magdatila ka po, malugod mingindo, balikdan mo muna man sa ding pibale-balemi at katubale. Bana kay naman mong dumatun at mikakasundo. At esa ngayong mayuyuman itang karatunan ang masakit ng penabilin kaya kata ning ginutang Heso Kristo. Yapin itang karatunan apepakit mo kaya kami, king pibale-bale mo. Panyawad mo kaya sakit ang ganakang bininyagan abinaming kaministalan king beiti. Kanitang pamagpenitensya at pamibabatang makayama kang Jesus. Kanitang pamaningat at pamaniyasat king pibale-bale. At lalong-lalo na, kanitang pamanaral karing anak, aantiking mga latilapat malalagwalang amuyutan, inyapin mo ang demonyo, pisasakita nung siran,
Daptan mo sapo, king ela mawiwili, king kaparangalan ang kabad ng bina, rin kayanakan. Nune, miela sa king kalarong takot king Diyos, apanibatan ning tunay kabyasnan, bangting upayang king pangabyeming mikakasundo, at misasanlub keti, apalaran ming miyabe-yabe mo naman, kayang banwa, antimo ing pamiyabe-yabe yung ngeni, iko ning asawa mo at anak, at kanita, itangan adalita ing kapurian king Diyos, datang king alananga, yanasa. Panalangin king kapitong aldo. Itamon po, maligayang indo at pintaka siming Santa Monica, uli na sapo ni tangganakamong pepakit king asawa mo, nanu patat pegaralan at tindanan mong miya masama singugali na, ing kayong yungana ampong kapad na, at may biyasa na kamang binulad. Nung bugnot yat mua, at kapalan man may pekibatan kabang muaya. Nune pagkus isasadya mo at panimunan daraptan, itang amanan mong kaparan na. Bayasang eminwa, yadwan mi po kaya ka malugudaindo, pakiabutan mo sa kaya kami iting emo na nung ganakang kami nistilan, at tuto kaya kami, baming asiyasat at panibalan miya masamas, itang hanggang paingat at pasiyasat na kekening Diyos. Pakirasan mo sa kaya kami, malugudaindo, ing grasyang itinan, pati na ing yadwan mi kaya ka kaniting novena. Nung makaligaya king Diyos at makakayap naman kaya kami, yanasa, king mit mong katahimikan, sambitan tala po ding grasyang buritang nabangnan, king pamamilatanang ning panalangin ng Santa Monica. Ipami at ikabanwa, misambaning lagyo mo, datang kaya kaming kayaryan mo, mi pamintuan ning loob mo kay tisulip antibanwa. Bapo Maria, mipno kaking grasya, ing ginong Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babayi at nuan niya panamaning bunga ning at siyan mo, Jesus. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Ipami at ikabanwa, misambanying lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ning loob mo kay tisulip antibanwa. Bapo Maria, mipno kaking grasya, ing ginong Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babayi at nuan niya panamaning bunga ning at siyan mo, Jesus. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Ipami at ikabanwa, misambanying lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ning loob mo kay tisulip antibanwa. Bapo Maria, mipno kaking grasya, ing ginong Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babayi at nuan niya panamaning bunga ning at siyan mo, Jesus.
ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Panalangin na kapupusan king Aldoldo, itamongan po. O mapamakalulong Diyos, tulada ring malungkot at biyeding manalig kaya ka, ampat king pakalulo mo, lingusan mit pekeramdaman ning dakalaluan ng Santa Monica, king pamibalik loob ning anak ng Agustin. Pagkala mo sapo kaya kami, uli ning pamamilatanda ilang adwa, king tangisan misa ing kekeng kasalanan, at apakirasan mi naman sa ing patawad, uli ning malagrasya mo. Uli ning ginuming Heso-Kristong anak mo, kambemong mabibiye at manibala, ampon ni Espiritu Santo, yanasa. Talakad tapot, ikantaing pamupo sa dalit. King lagyunin pa, ang po ng anak, ang po ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.
Mayap at magrasyang bingi po kaya katamungan, at syuta na po ngini king kapitong aldo ning kaya katamong novenaryo parangal, para king kaya katamong patulunan Santa Monica. Kambeda po rin kaya katamong sariling panalangin at kapagnasan kaniting Santa Misa, iabetala po ring makatuking mass intentions. Para king pasalamat ng Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Monet Capulong, Jose Pepe Hizon, Jet Manalang, Joe and Rose Tolentino and family, Nestor and Mila Ibay and family, Hector and Mirna Quizon and family, Mercedes Nukup and family, Josefina Kayanan, Sonia and Des Villanueva, Gina Capulong, Lilian and Ray Antonio, Baby and Noel Capulong, Boy and Bajon Capulong, Anding and Bojar Capulong, Edgar and Lourdes Pineda and family, Adelaida Sarmiento, Riza Serrano, Joey Serrano, Rita Dayrit, Rico Sarmiento, Gregorio Sarmiento Jr., Mario Tres Valles, Ruth Tres Valles, Lito and Sel Borja. Para king special intention ng Dietz and Lita David and family, Felipe Fajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Rosel Montemayor, Regina Dizon and family, Jezaret Peñaranda Manarang. Para king safe travel ng Rivera and Arconcel family. Para king guidance and protection ng Gilbert and Monet Sanchez and family. Speedy recovery ng Liwayway Musni. King complete healing ng Angel Fajardo, Elmi Ronquillo, Antonio Dagsaan. Para king birthday thanksgiving ng Florante Dizon, Rosita Pineda. Para king Kaladwadari Domingo Sr., Lizel, Domingo Jr., Remigi, Monsignor Aquilino, Jose, Maximiano, Ludwig, Tito, Marciana, Jeng, Giancarlo, Joshua, Santiago, Ursulo, Josefa, Rodel, Ruben, Fernando, Marciana, Nelia, Estrelita, Marcelina, Faustino, Catalina, Severino, Maria, Meolina, Oscar, Monica, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Para po kaniting Aldo, ning kay katamong novenaryo, timpong kay katamong love offerers, apin po ring kay katamong kaparokya, Ibad King San Jose Matulid, ding kay katamo pong kaparokya, Ibad King Barangay Laput, officers and members ning apostolado ning panalangin, officers and members ning missionary families of Christ, officers and members ning lectors and commentators. Para po karing kay katamong love offerers, kaya be po ring officers and members ning marriage encounter, officers and members ning familia. Para po karing kay katamong lay sponsors, Remedios Manalang, Florante and Mirna Dizon, Rosita Pineda, Alice Garon, Bilda Sumalinog, Ethenilda Manya, Erlinda Liwanag, Agnes de la Cruz, Mr. and Mrs. Ramil Lagazon and family, Mrs. Remedios Lagazon and family, Mr. and Mrs. Benjamin Saborella and family, Mrs. and Mr. John Derrick, Girly Cruz and family, Samahang Katuparan,
Madel Macabali Sunga and family, Lauren Macabali, Encarnacion Macabali and family, Mr. Mark Francis Bayani and family, Mr. June and Mrs. Jinky Kyok, Mrs. Filipinas J. Lopez and family, Weng Fernandez and family, May Lyson and family, Nelia Gonzalez, Mr. Ramon Zablan, Marvin and Lalaine Santos, Monet Gutierrez, Rizal Mendiola Salas, Luis and Betty Rivera and family, Mary Jane Solares, Vice Mayor Roding Gonzalez and family, Anita Carlos and family, Arcel Borja and family, Irene Ginto and family, Yolanda De La Torre, Mirna Mateo, Louie and Grace Santos, Janet Macabali, Mark and Charlene Sunga, Roel and Kathleen Mendoza, Irma Di Macali, Hamster and Hazel Di Macali, Hazel David, Fernando and Josephine David, Marlene Bungay, Romeo and Carol Cosio, Evelyn Yanko and family, Alex and Gloria Jao, Dr. Francis and Dr. Luisa Arconzel and family, Dr. Michael and Dr. Natalie Rivera and family, Anthony and Teresa Guevara and family, Luis Rivera and family, Betty Rivera and family, Banco Mexico Incorporated, ADEX, Laugan, Iontech, WSI, Zoe and Ruby Gomez and family, Nor Alcantara, Holy Family Printing Corporation, CJ Lance Trading and Computer Center, Lance CJ Trading and Computer Center, Affinity, Ramen Sekai, Chris Lance Pharmacy and Trading, Jewel General Merchandise, Leopoldo Gomez and family, Mexico Printing Company Incorporated, Lourdes Tolentino, Angelina Pinpin, Maria Espejo, Jenica Vital, Rizali Dizon, Dr. Luisito and Bang Vismanos, Ruben Castillo, Corazon Santos, Maricel Valencia, Sherry Sibal, Roger and Irene Amio, Bebot and Dizon family, Greg and Beth Balibot, Arcely Lansangan, Rosemary Ponzalan, Georgie Yabut, Luer Velasco, Beth Baligod, Shamaine Torres, Mark Ocampo, Raiza Marie Calma, Lita Luna, Agosto and Brenda Manalo, Maria Blanca Lansang, Sean Bebing Lansang, Nestor and Elena Balbuena, Shanang Pineda and family, Estelita Naeza and family, Paul and Lolit Barin, Joyce Carlos Ginto, Amelia Perez, Elsie Musni and family, Jane and Derek Tumambing and family, Odette Grace General Merchandise, Hacienda Gracia Resort and Hotel, Pablo Macalino, Ronnie and Raquel Manalili and family. Antimurin po, Paraking Kaladuan ng Annabel, Catalina, Severino, at Monica. Pagganakamo po, para puking solemneng selebrasyon ng kakatamo pong Santa Misa, agkatanla puring sabla na makyabe tamo po, karing dalit apakibat, at karing pamagkanta kayabe da po ring kakatamong koro.
Pasibayo po, king mitmong siwala, makiabeta mo po, karing dalit, apakibat, king misa, at antimurin po, makiabeta mo po, king pamagkanta rin kaya katamong koro.
Padre Carl Louis Cabigting, Parochial Vicar ng Immaculate Conception Parish, Balibago. Lalakad tamo po. Nung mapahintugin Diyos, isip wala na may kiramdam ka. Asawa mo nila na lang awawin, at itong nila na lang kaparin. O pagulunan ng Santa Monica, ilapit mo kay hindi mo isala, masalan kapanayan ni. Balik namin ang Kristi, o palsin kami Santa Monica, ituro mo kay ika'y napusan, ipanalangin mo kay sana, o inuming Santa Monica. Palupalasan sa Agustin, ibilang mo kay anak mo, ikayapan mo kay Galilaya, tinuwagan yung Diyos mo kay Daman. O patulungan ni Santa Monica, ilapit mo kay Pingilo ni Sara, pagsalat kapanayan ni. Balik namin ang Kristi, o palsin kami Santa Monica, ituro mo kay ika'y napusa, ipanalangin mo kay sana, o inuming Santa Monica. Ikang pinaus ni Virgen Maria, imalausok na may kiramdam ka, kapas ngawan kay kayang pilera, isip ka sa libab at ginawa ka na. O pagulunan ni Santa Monica, ilapit mo kay Pingilo ni Sara, masalang kapanayan ni. Balik namin ang Kristi, o palsin kami Santa Monica, ituro mo kay ika'y napusan, ipanalangin mo kay sana, o inuming Santa Monica. Ikang pintakasin ng Baleni, Sikong karatunan ni, kapayapanaan sa'y magwari, maring nalukod naman sa parati. O patulungan ng Santa Monica, ilapit mo kay Pingilo ni Sara, masalan kapanayan ni. Balik namin ang Kristi, o palsin kami Santa Monica, ituro mo kay ika'y napusan, ipanalangin mo kay sana, o inuming Santa Monica. Ipanalangin mo kay sana, o inuming Santa Anting metong nga pamilya, mititipon tangini, kilagyunig pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Inginu manatili kaya kayo. At kaya ka, tinurin. Maya pabengi po kaya kayo ngan. Maya pabengi po amo. Nandin pong dinatang ko, bala ko po, late na ako. O nang ipabuhata magumpising misa. Nya, panupaya po nung may late ko po, uling medyo matraffic king expressway. Anya po, nandun po karatang ko, may gagana ko po ito. Mimuan ako po ka na ako, uling ala ko paging oras.
Niya po panupaya po king pangalik ko at kaniting banalamisa, yabe-yabe talang yampang king Ginoo, ding kaya katamong kapasalamatan, panalangin kapasalamatan, king ala ng patanat pamamya kalam kaya katamo, king aldoldo tamong pamibiyebye, karing hanggang kalam darapta na kaya katamo, karing hanggang kalam ay taman anyawaran, dapat patuloy ng pagkalob, at karing balang pinandit anong nuka rin, paing taking Ginoo pauli da rin kasalanan tamo, yagkas tamong enimiyag na nagnan, ing kapanisyan. Itamungan, magkumpisal ko, ing Diyos sa may payang tuto, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo ang sana king biye alananga. Pagkaluluan mo kami. Pagkaluluan mo kami. Kristo, pagkalulu. Kristo, pagkalulu. Ginoo, Ginoo, pagkaluluan mo kami. Manalangin tamo. Oig paming mayupaya, miglalang atari ning metos sikluban, king balang panaunaw san ming tao, ban pasalungan not gamitan, ding kayang kalam, para king ikakayap daring aliwa. Kapamilatan ng San Jose, anting kaya kaming uliran at patnube, sa upan mo kaya sanang ganap king obrang adawon mo, at miras ka ring kablasnan a kaya kang pengako. Itinganadwa mi kapamilatan ng Kristong Ginumi, ang mabibiyat magari kang bemo at ng Espiritu Santo, may tumuking pangad Diyos manggaman king alananga.
Pamasang ibot. King sulat ng San Pablo, karing tao, Colosas. Baboring sablang kayapon, idagdag yu kanitangan, ing lugod. Uling itiyo, ing bubuklod, king ganap apamisasan metong. Mag-ari sa karing puso yu, ing kayapan ng Kristo. Uling para kaniti kayo meyawos, misasan metong, anting galime ning metong mong katawan. Maging mapagpasalamat kayo sana. Nanumang sabyan nyo o daptan, gawan nyo ngan, king lagyo ning Ginong Jesus. King kapamilatano, pasalamatan niya ing Diyos ikpa. Nanuman ing daraptan nyo, daptan yung lawus king puso yu. Antimawari ing Gino, yang pagsilbihan nyo at alwaring tao. Ganakan nyo, king ablasanana kayo ning Gino. Tanggapan nyo, king Gino, ing sidyano, para karing pinili na. Uling Kristo, yaing tune Panginoon, akya kayong susuywan. Amano ning Gino. O Gino, king sablang dapat mi, tagumpe, kaya kasanang ibye. Bayu mo pepal ring kabundukan, o inyatong kekang lelangan, ika na ing Diyos aalang kayangganan, at Diyos ko, king kapilan paman. Babalik me ing tao, king alikabok, akeyang ibatan, kekang sasabyan, o anak daring tao, king alikabok mibalik kayo. Antilang patingapon, ding libong banwa keka. May ngari laking napon alinabas no, o anting oras amakuyad ning bengi. Inya ituro mo kaya kami, king imbye makuyad ya. Ban puso mi king belwan, mi pabiyas nan lo. Ginu, ing kaya kang mwa kaya kami, angga kapilan. Kaya kalasan ang lunusan, dening kaya kang alipan. Kagising mining abak, kapwan mo kaya sana, king lugod mong alang kupas. Ban magkanta kami at tumula, kabang mabiya kami. Ipakit mo karing talasuyo mo, ing makapagmula lang dapat mo, payintulot mong ding palipi mo karing akit, ing mayupaya mong dapat. Puryenyo, uling aldo-aldo, lulot na sana kaya katamong problema, at Diyos siyang kaya katamo, misasalbo. Alleluia, alleluia, alleluia.
Inginu manatiliya kaya kayo. at kailan timurin. Pamipasyag king may pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya kayo, Ginoo. King panahon na ita, migbalik yaking sarili ng balen Jesus, tinuro yaking karelang sinagoga, may nga pamulalaral ring may karamdam kaya, nung karanebat, inganti kanya nakabisnan, ngarang kinutang, makanano yung makarapat kareting mala, wari anak niya mo ning metong albagi, aliwawari Maria, iimana, at ding kapatid na Hilary Santiago, Jose, Simon at Judas, etalawari kaya beabe keti ring kapatid ng babayi, nuka rin nangan kinwaiti, ulinanita sikwildengan. Nga ng Jesus karela, mirarangal yung meto nga propeta king sablang lugal, subali king sarili ng balen, at king sarili ng pamilya, eya di napat nakalamala ka rin, uling elamaniwala kaya. Kaluguran kong kapatading may pabalita ng kaya katamong kaligtasan. Ako yan ka, O Kristo. Pasibay po, may pabengi po, kaya kayungan? Pakigreet siyo pa po rin kasiping nyo, sabihin nyo po kaya, malago o masanting ka pa, king bengi iti, pakisabi po kaya? Yan. Po, good evening. Good evening. Okay, nung nakagrinit ning kasiping mo, metong yam po yung ng sabyanita, ka malago, ka masanting yan yung bengi ni, so better luck next time po siguro. Ngayon pong panahon na iti uso la ring reunion. Kaya balo nung nakapag-reunion na kayo, king kaya kayong angkan o kaya king kaya kayong meging kaklase anyang high school or elementary, uso yung reunion, anya aga nakage po itang kwento na nitang metong lalaki, yung lagyo na John. So, mag-reunion la pong may kakaklase after 40 years dang mag-graduate from high school, iting first time dang mag-reunion. So, buri ng sabyan, dening mag-reunion, mga tuwa na la, senior citizen na la. Di natang po itang reunion, ining John, mag-attend ya, at ketang reunion na ita, ikit ne po itang totga na yun po yung sabihan ng totga, the one that got away na, itang babay anong nuka rin iyang ligura ng gusto. Anyang mikit la po, beli kanda, itang ay ganaganang bilyari, king bieda. Pisasabihan da, ot bakit ela meging ila, anyang panahon na high school na pa mo, at sabi na nining John, sabi na, anya kasing panahon na ita, tatakot kong ma-reject keka. Ako buring masira itang kekatang pamikaluguran, anya dakakitangan na burida kang maging girlfriend kanita. So kimpamang mustada, pamagbalik da ketang milabas da, ako tang nandyan kinomustane Marites, nga na, Marites ika, kamusta na ka? At nga na pong sinabing Marites, o ini, biyuda na ako nga na. Pila ng banwa, pulo ng banwa na akong biyuda. At di ako na magdili-dili, kening baleko. Uling ding anak ko at inong sari-sariling pamilya. Ining dyan naman, mes lagyalupa, uling abalo ng biyuda ni Marites. At nga na pong sinabi, ako man, biyudo na ako nga na. Actually, 8 years na akong biyudo. At makanyan mo naman ding anak ko at tinalang sari-sariling pamilya. So, milabas itang oras ita, may pagkwento la, babalikan da itang panahon, anong nuka rin miyabela, anyang high school la. Ining dyan, ay isip na, sabi na king sarili na, siguro, yapi na ining destiny para kaya kami. Inga pong ginuna siguring gagawang paralan, ban kanita ipagpatuloy miya itang pamikaluguran mi anyang high school kami.
So ining dyan, inisip na, uling biyuda naman ni Marites, biyudo naman, inisip na mag-propose siya kang Marites. Anyang bingi ito, kita nga ni Marites nga na, Marites, will you marry me? Nga na. May kiba iya po'y Marites nga na, yes, John, I will marry you. Total, parehas ta namang biyuda. Alaan ino man siguro tumutol rin kaya katang anak. Nya payag ko na may kasal kata nga na. Linabas po yung bengi, minulila, may gising niya po ining dyan, anang kaslag lupa, masayaya, ikit niyang kayang anak, nga nang may ngutang ning anak na, otang nanong milyari keng reunion nyo, ot kasaya mo nga na, may kiba ining dyan, nga nang sinabi, uy ta, balo may tang kukwento kong tot ga ako dati, anyang high school ko, mikit kami nga na. Tapos sabi nandyan, kaso mo, ating kong problema ngini, kita nga kaya kasi Marites na bingi, akalingwang ko na nung peke ba't nakako nga na. Nga na ning anak na sabi na, otang, matwa na ka talaga. O teme ako tangan, ausan me. Banganta i-confirm mo na itang segot na kaya ka. Ining dyan, marina yaman, kita nga ni Marites, inaus niya nga na, Marites, kumusta na ka? Kasayata na bingi, nga nang sinabi, ating kusanang kutang kaya ka. Kasana mata-turn off ka na ako. Di ba kita nga da ka na bingi, na will you marry me nga na, ka Marites? Awa naman nga ng Marites may kibat. Tapos sinabi ng dyan, yung problema kasi nga ni Marites, akalingwang ko, na nung segot mo ka na ako, nung yes ba o no? Nga nang may kibat Marites, ika naman dyan nga na, matwa na ka talaga, ot kelingwan mo naman, mo ba ayalala na ing segot ko keka? Yes, burida kang abayan, king keka ba ning dieta? Nga pala dyan, nga ng Marites, buti na mo minaus ka kanako. Uling nandin ko pa isipan, nino itang segutan ko na bengin na, yes, ketang kay ko nga na. O ita pala, parehas sila palang mapangalingwan, uling matwa na la. Nung lalawan niya po, king bieta mo, ingkutang ngini, what stops you or hold you back from reaching your dream? Nano itang bagay na pipigil kaya ka, ban kanita, ipursume meto nga tao, o kaya ipursume ing kaya kang pangarap? And the common answer of people for this question, pane ing sagot da kaniti, I am afraid to be rejected. Tatakot kong ma-reject, lalo na, pota magkamali ko, pota mag-fail ko, and the fear of being rejected is common to all of us. Atin laging pigaga kaya katamo, na baka ma-reject ko, potang gawan kay ini. Anya na ano pong gawan tamo? Ing gawan tamo, bayo me pagawan ning meto nga bage, you always think of others first. Aburyan de kaya ini, tanggapan de kaya ini, what would people say? O ini po ing palaging kukutang taking sarili, bayo tayo gawan, ing metong agbage. And this question had killed a million dreams. Dakal ne peteng pangarap, iting kutang iti. Nyanang minsan, mapipigilan tamo ban kanita, lumwal tamo, king sarili tamo. Uling nang minsan, ini ing bagay na pipigil kaya katamo, in order for us to grow up, to show of who really we are, nung ninubay ka talaga, which is why we tend to please others always. Inggawan mo, itang burida ring tao, yan ang gawan mo. Kaya naman ang diyang buring meto nga bage, gawan me, ban kanita mo maplis laring aliwang tao. Itamong bagay ng mga santing, ing buritang damdaman, kareng aliwa. That's why we always resort to sweet talk rather than real talk. Lalo nang yaning panahon tangiti, king social media, nag-evolve na po ing pamaralan tamong mag-reject karing aliwang tao. Deng kaya nakan, yapin po ngini ing sandang cancel culture. Anong no ka rin,
You cancel people, potang taliwas siya, ing paniwalan na, king paniwalan mo. Kaya ngayon panahon na iti, makakatakot magsalita. We are too afraid to speak up, to speak our mind, to open up our dreams. Ipakit nung ninubay ka, uling akit mo, ding tao, husgahan da ka. Halimbawa po, may comment ka tungkol king gobyerno, na nung sabihan da kaya ka rin tao, kasi kan mo man naman magsalita king gobyerno, mag-comment, na anuwaring ayang bag mo king gobyerno. O kaya naman king Aldoldo tampami biye-biye, ala kang dasan king biye mo, matena kang kalulu, katas mo naman pangarap, sali mo man ulam muagawa, mangarap ka pang mata sa pakanyan. O kaya mag-post ka king Facebook, nakarakal bashers, they are canceling people. Anya na nung masanting karela, ala nung masanting akakit, kaya nanong masanting sabyan kareting tao ngareti, those people who are canceling you, sabyan nyo po karela, pag-inggit, pangit, sabihin nyo karela, pag-inggit, pikit. Ita po yung bagay na panay yung pakit karela. Nung lalawan niyo po, o ini mo naman yung karanasan ng Jesus, king kaya katamong may basang ebanghelyo, mumuna ding tao, bilib la kang Jesus, dakal ababalitan, te pakayop yang masakit, di dakalya gewang mala, only because they want something from Him. Pero Jesus, nanong te pakit na kaya ka, karela, nanong te paganaka na karela, that He was not only doing sweet talk in His ministry, but real talk. Ing katutuan yang gagawa na, ing katutuan yang sasabyana, uling balo na king sarili na, nanumaning sabyan daring aliwang tao, alayang pakialam, uling balo na, ing gagawa na, balo ng husto, balo ng mayap, uling balo na, iya, anak nening Diyos, pigkatiwala nening Diyos, king metong amisyon. O ini mo naman metong ng pagganakakya katamo ni nga pong Ginoo. You are loved and trusted by God. Anak na kaning Diyos. Aga nakakya po itang pangunakan. Metong nga pangunakan, di ba usually, 6 years old ya pa po, babae ya. Usually, dang anak ka pa kanyan, makutang la. They are full of questions. Anya misan kita nga niya po rin pengarin na, nga nang mangutang, minuna nang kita nga ni Mana, sabi na, Nay, saan po tayo nang galing tayong mga tao nga nang may ngutang kang mana? At nga na po may kibatimana, anak, balo may bay Adan ampoy Eva, lela nga no ning ginuren. At magmula kang Adan ampong Eva, megmulaya king lahi tamo. Buri nang sabyan, meni batan tamo king lahi ni nga pong Ginoo. Pipiling niya po ining anak, maniwala. May biglaya po ining ima, sabi na, bakit? Kasi po, Nay, aliwaya po yung sasabihan na kakong tatay, anyang kitangan ke. O nanuwa rin sinabi na kaya kang tatay mo, nga nang ning ima. Anya pong kitangan ke, nung no ka rin tamo po, meni batan itamong tao, ing peki bat na po kako, meni batan tamo po kanu, king lahi daring matsin. Ita pong theory of evolution, meni batan tampo kanu king lahi daring matsin, kananing anak. Ining ima, pipiling niya, sabi na, anak, may pakiramdaman ni tatang mo. Ing sasabyan ng tatang mo, ing lahi da. Ing sasabyan ko, ing lahi tamo nga na. O ita, nyalong lalawan niya po yung kasiping yo, nano niya po kayang lahi penibatan yan. Lahi yabang matsen o kanyang lahi ni nga pong Ginoo. O ito po yung madalas sa kakalingwan tamo, we forget our own identity as children of God. O ini mo naman po yung pagganakan ng Ginoo kaya katamong yan kim pa maglakbe mo king biye, at kim kapag nasan mong mambiya grasya at kanwanan karing kapara mong tao, dakalang tao ding salang sangke ka. Nga na po ning obispo tamo, Bishop Dong, sabi na, potang tututu ka, dakala ring
tututol. Potang tututu ka, dakala ring tututol, dapat kasana mangay nalub. Mo papabren na patenda ring aliwang tao, kaya kang pangarap. Paga nakanakya ka ni nga pong ginungeni, anak na kanin Diyos, you are loved and trusted by God. You keep on dreaming, maninap na kang maninap. Paniwalan mo yung sarili mo, na agyo mo, at kayantabi me palagi ing Ginoo, as long as you stand for what is good and what is right, abe me ing Ginoo. O ini po yung malagul ng paganakakya katamo ni nga pong Ginoo. Anong minsan kasi mawawala talog. Anya nang gagawan tamo, sasaing-sing taking nga pong Ginoo. O Ginoo, ot pa kanina naman malilyari king biyata ko, panenang problema yung daratang. We always use our mouth, magreklamo, akakit ing kamalian daring aliwang tao. Anyang misang po ting kong apanalben, metong niya pong study, daring eksperto, patungkol king the way na magsalita laring babae ang pong lalaki. Ngara pong sasabi, ding babae kano, in a span of one day, ing amanong sasabyenda is minimum of 8,000 words a day. That is the bare minimum. Anya yan nakamagtaka nung madaldal na rin babae. Anya nung pansinan mo, potang migising la rin babae, lumwalaking baleda, akit day kumarida. O ito, ang ganang pati nga po, may pagchismis la, may pagmarites la. Kabang kanong din lalaki, ing maximum words ay apseda, kilub na ning pati nga po, 7,000 words a day. Anya, akit mo ring lalaki, tahimik lamo. Pwera na mo nung miminum la rin, karila dadal na rin lalaki. O kaya nung sabong, o kaya parts na ning kotse, motoring pisabyan. Pero that is the maximum, 7,000 words a day. Anya, kaya kayong may asawa, ating ko pong ibye technique kaya kayo. Advice. Kaya kayo pong may asawa, pakanini po yung gawan nyo, mumuna kaya kayong lalaki. Pota pong yung asawa nyong babae, matutod na kamo, pa rin patugot kakatak, sasabi, magsalita, pabrenya mo po. Pabrenya po. Pota po, pa inabot o kinota kitang 8,000 words a minimum na a day. Pabrenya mo. Kaya kayo naman babae, nung kakatak na kung kakatak, kaya kayong mister, tahimik ya mo, magsalita, pabrenya mo naman, po ta ikuana nitang 7,000 words ng maximum. Pabrenyo lang mo po. But what I am trying to say, anong buri ko sabihan kaniti, anong minsan, mas madalas gagamitan tayo ining asbuk tamo in order to criticize other people, magreklamo, sabyan ing kamalian daring aliwang tao, at malagad siya tayong gagamitan ing kaya katamong balugbog. Ban kanita, pakiramdaman, nano ba yung panamdamanan ng kapara kong tao? Nano ba yung pamangailangan na pwede kong gawan, ban asupan ke? At o ining buri ng damdaman nyo, ngini, ni nga pong Ginoo, that if people were always canceling you, pakiramdaman niya mo, ing kaburyanan ni nga pong Ginoo. You use your ears to listen to the will of God. You keep on sending approval, not to them, but to God. Naingega na ganang gagawan mo, naman para karela, para yaking apong Ginoo. Uling nung inggagawan mo, para yaking apong Ginoo, buri ng sabyan, para yan naman karela ito. Kaniti mo naman po, pag masusyan tayo po ing ka-fiesta ng San Jose, Talapagobra, San Jose metong yang karpintero, San Jose, biyasa yang mangarap, biyasa yang magplano, may kadakit tamo king pamibiyabiyena bilang metong karpintero, siguro dakal mo namang pamikatagon king biyena na dakal na rin maliit kaya, meng mata, meniwala kaya, sinalang sang kaya, uling metong karpintero, ating niyang akakit na akakit ding ordinaryong tao. Like for example,
ing metong adutong, nung king metong yang ordinaryong tao iti, akit niya mo bilang ordinaryong dutong, pero nung karpintero ka, itang dutong ita akakit me bilang posibilidad ning metong aluklukan, ning metong alamesa. Anyasat ing imbitasyon ning Ginoo kaya katamong ngeni, kasana pa'y siralub, karing taong maniwala kaya ka. Uling bayo ka pa man may ngarap, minuna ning may ngarap para kaya ka, ing Ginoo. Bayo ka pa maniwala king Ginoo, minuna ning maniwala king kaya kang kakayahan, king kaya kang abilidad. Anya akit mo naman sana, at mikanasa ka naman sana, nasaupan mo la ring aliwang tao, instead of criticizing them. You need to be good to other people also. Male mo, ika paling sagot, karing karelang problema. Ika palitang sagot, karing karelang pangadi. And a simple words of encouragement would make a difference. Male mo, itang pamanapik mo kaya, o kaya itang pamanyabi mong masanting bagya kaya, asal baming may itong tao, uling atin niya palang pagdalanan at depresyon, problema pala, king Vienna. And lastly, buri kaya pong kupusan ining pamigo na may ni, king metong nga istorya, anya pumisan king metong nga factory, at yung pong metong nga talapagobra ka rin, ami assign kitang metong nga refrigerated room, ita pong madagula kwarto, anong no ka rin magyelo. So, ing obra na, papalubno ring goods ka rin. Then, mag-alas 3 na po, impa mag-out da, 4 o'clock p.m., ining lalaki, ining magobra, payaring mamalub ka rin ang goods. So, papalubno ring goods, ang ganang mira sing alas 4, payari. At kimpa magpalub na ka rin ang goods, accidentally, milakya po itang pasbul, aboklat ditang magobra. Ang gana king memang gulisak ya, alang makaramdam kaya, abuklat tang pasbol, ding magobra, ganaganang magobra, minuli nongan, uling out dana. Ining magobra, may wala na yung pag-asa, mga lunggong ya, mga siyas na uling sobra karimla, at kinay na namo king lubna na, matena ko mo yata, Kenny, mga siyas na ko mo yata, kilubna ning kwartong iti. Linabasing mapila na oras, anyang pasuko ne, ining magobra, biglay pong mibuklat itang pasbul. Metong yang gwardya, ing memuklat. Anyang kitang ande itang gwardya, ot biglat may itang pasbul, nga na pong migsalita nitang gwardya, sabi na, kasi po, sa araw-araw na pumapasok itong mga trabahador, ito pong empleyadong ito, every time na papasok siya ng umaga, mag-greet po siya sa akin ng good morning. Lalabas po siya dito sa trabaho, mag-greet po siya sa akin ng goodbye. At noong araw na yon, wala pong empleyado ang nag-goodbye sa akin. Kaya po, hinanap ko po siya. Imagine that. A simple words of hi, hello, a simple words of good morning and goodbye, pwede palang magligtas biya. Our words, our actions may form or destroy, pero nano pa man yan, dong balo mo na inggagawan mo para yaking apong Ginoo, alang ninuman ing makasira lubke ka, uling ing Ginoo, yang mismo ing manyalba at magligtas kaya ka. If God is for us, who can be against us? If we are with God, who can be against us? Talakad tapo. Pakamalang kong kapatad, king kapamilata ng San Jose, manalangin tamo kin Diyos para rin kaya katamong pangangailangan. Impamangailangan din sa blang talapagobra at ning mabilog at Santa Iglesia. Impagibat tamo kin balang kayadmanan, Ginoo, papamungan mong mayap ing kaya kaming obra. Ginoo, pakamunan mayap ing kaya kaming obra. Para king kabilugan na Santa Iglesia, Katolika,
Maging tapat yasana kang Kristo, ang timonong makananong San Jose, tabat tiyang migmalasakit, at may gobra karing sablang aldo ning Biena, ipanalangin taking Ginoo. Para karing pamuntok ding sablang bansa, mabiyasa sa kang San Jose, kilalanan da, king ding talapagobra, maragulnong dake, ning balang pamilya, at ning balang bansa, at uli nito, dapat mirinan karampatan apansin, para king ikaundad ning yato, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring pamuntok ding union da ring talapagobra, era sana kakalingwan, inturo ng Kristo, dikil king lugod parang tao, magsikap la para king ikakayap ning membro, at ding kumpanyang pipagobranda, emo para king sarili rang upaya at kapakanan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring sablang talapagobra, lawanda sana ing karelang obra, ang ting lauslob apamanyuyo king Diyos, banketa munlad ding karelang kabiyayan, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni, adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Ginusaw pandagay sana ring merito at panalangin ng San Jose, ing esposo ning banal mong Hindu, ape pakit kaya kami king dignadid ning obra, kapamilatan na, akamtan misana iting emi agyong akamtan magdili-dili, iting anadwami kapamilatan ng Kristong Ginumi.
Manalayan kayo kapatad, baning kaya katamong daon matanggap harapan ng Diyos, sigpang mayupayang tuto. Oy paming miglalang, sibol ning sablang pakalulo, balikdan mo reting kaya kami ngayin kaniting ka-fiesta ng San Jose, bustan mong iting sakripisyo ning maging santungan, dering sablang mamaus kaya ka, itinganado mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuma natili kaya kayo, iyat nayo ring pusuyo, pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. Tunay ping karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanangga at lubos mayupaya, ngening parangalan miyay San Jose. Biryan mong miyabeya king nuwan na Birhen Maria, Jose, aayasahan mo king katapatan, ban ating igpang lumingap king balayan, amakayagom king kekang anak. King kayupayan ng Espiritu Santo, beyit ning Birhen Maria, ing pakamalan mong anak, at para karela meging malingap ya, kapamilataning pamanwalo na. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karing banwa, darilit ming kaya kang ligaya, layon makyabe nga lang tok ng babya kapuryan kaya ka, at ngaming ang kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ikang panibataning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampuming pabanalam mo sa retingayin keng Espiritu mo, pan para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan. King waning tinape, pasalamat ya kaya ka, piraso net binyen na karing kayang disipulo at ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kanan niya, iting kanakong katawan, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinwaning kalis, pasibayong pasalamat kay ka, binyan ng kalis ka rin kayong disipulot nga na, tanggapan yiti, iko nga na't minumko kaniti, iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo talananggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao, ban keta may patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Matula tayong pasyaging misteryo ng kiyakatamong kasal pantayanan.
Nya ngeni gaganakan miyo igpaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraw miya kaya ka, iting tinapi ng biya ating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamo mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan mula naman ding kapatid, ganakan meo igpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco akya kaming Santo Papa, i Florentino akya kaming Arsobispo, i Pasiano akya kaming Arsobispo Emerito, iyamong Arni akya kaming Kura Paroko at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at manenayang subling miye, at ding seblang meyango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kayangan gawan mo kayangan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen ning Duning Diyos, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kayakaba ning panawon poryan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang tutu kagum ng Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan manggaman king alananga. Ngini manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod king ipakaringamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapaypan king panawon mi, ban king kasawpaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong, kaya kaming talapangabos.
ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapaypan lalakpan ko kaya kayo, ing kapaypan ko yang babye ko kaya kayo, mula sana babaligdan ding kasalanan ni, nunay lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan ng pangbilugan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapaypaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya kaantin mo. Ipakitangin ng misasan metong tamo king kapaypan, kapaypan po kaya kayo ngan. Niyo'y kordero ng Diyos, niyo'y milalakok king kasalanan ng yato, mapalad la ring mayawos king apuna ning kordero. Ing katawan at daya ng Kristo, isadsad na katamuan sana king biye alananga. Kasulatan ni
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, pagiramdaman mo ring panalangin ding sablang pasik ng anmukan iting Eucharistia. King alimbawa ng San Jose, abulalag mi sa aking biyemi ing kekang lugod, at makapagsaya king kekang kapayapan, manggaman kapilan, iting anadwa mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Luluktaang po. May pabengi po kay katamungan. King lagyo na po ning kay katamong kura paroko. Iyamo nga ni Serrano. Antimurin po kambel na po ning kay katamong Parish Pastoral Council President. Kapani mo na pong Ate Bel Katigbak. At king kay katamong Parish Finance Council. Apani mo nanda po di Kuya Chris and Ate Rona Gomez. At king bubuo po king kay katamong Parish Fiesta Committee 2023, babiyemi po ing taus pusong kapasalamatan, king pamanantabeyo po kay kami, anting bisitang pari, kaniting kapitong aldo ning novenaryo, parangal king kay katamong patulanan, Santa Monica, apin po yung Reverendo Padre Carlo Wica Bigting. Palakpan tayo. Kasalukuyan po yamong maka-assign nyo anting Parochial Vicar, King Immaculate Conception Parish, Balibago, Angeles City. Antimurin po, karing kay katamong love offerors para kaniting Kapitong Aldo, Amenibatan, King Barangay San Jose Matulid, Laput, at para karing kay katamong pong ministry sa pong organizations, Apostolado ning Panalangin, Missionary Family of Christ, Lector Ministry, Marriage Encounter, ating pamilya. Dakal at dakal pong salamat kay kayo. Antimurin po, karing kay katamong lay sponsors, alang sawang mami kasaupan, king kay katamong parokya, at kay kayo pong Aldoldo, masipag sisimba, kay nikikilog ning parokya, dakal pong dakala salamat. Pagganaka po, bukas, mikitikit tamo pong pasibayo para po king kay katamong Kawalong Aldo, novenaryo, parangal kang Santa Monica, ing kay katamong pong Manimuna, para king Santa Misa, api ni Reverendo Padre Maverick Angelo Pelayo, ing kasalukuyan a University Chaplain ning Angeles University Foundation. Ing kay katamong pong lay sponsors, apin po rin kay katamong kaparokya, ang Manibatan King Barangay San Antonio, para po karing ministries ang pong organizations, Legion of Mary, Handmaids of the Lord, ang po ing Friends of Divine Mercy. Katatulian din po, kaya pong daratang Huwebes, pagmasusyantani po yung kaya katamong ka 442nd Fiestang Balen. Areni po rin kaya katamong schedule para king misa, king Aldo ka Fiestan. Alas 6:30 ng Abak, yung kaya katamong pong Manimuna, yung kaya katamong pong Malugod Arsobispo, Most Reverend Florentino Lavarias, kayantabi na po rin kaya katamong pari, King Vicario. Kadwa pong misa, alas 8 ng Abak, panimunane pong ning kaya katamong Arsobispo Emerito, Pasiano Niceto, kaya beda po rin MGCS Batch 88 Priests. Katlo pong misa, 9:30 ng Abak, ning kaya katamong pong Manimuna, Reverend Father Mark Manabat, at alas 11:30 ng Abak po, ating tamong binyag, ketiking parokya, ating kekatamang pong tauling misa, king fiesta, alas 6 ng Bengi, panimunane pong Reverend Father Fiel Louis Pareha, at kaya rin na po ning misang Bengi, ating tamong pong prosesyon, king malararawan ng Apong Munik, antimurin po ating tamong fireworks display, kaya rin ng Limbun. Pasibayo po, dakal pong salamat kayo at panayin mi po yung pamandatang yung bukas para po yung kaya katamong Kawalong Aldo Novena. Viva Santa Monica! Viva Santa Monica! Talakad dapo. Makanyan mo ng puburi kong pasalamat kay kayo, king pamanupaya at pamanimbita ka nako, ban kanita makidake, king kapag masusyan nyo, king kapag sadyan nyo para king daratang ng kafiestan Santa Monica, king kaya kayo kaya tampong kura paroko, yung ngarni, ding bubuo kayang council, PPC, PFC, CPC, e gana-gana pong dinatangeni,
at mag-serve, dakal pong salamat kaya kayo. At ila po kanong sidyang pamangan, king kaya kayong bale, karin na ko ang pumangan kanyan. Okay po. Ing ginumanatili kaya kayo, at bendisyonan na kayong Diyos sa mayupayang tutu, ingig pa, ating anak, ating Espiritu Santo, umena kayo king kapayapan, ipakilalaye at luguran ng Diyos. Aleluya, aleluya.